Gradonačelnik, halo. Pozdrav, Štit iz Bjelovara. Dobar dan, izvolite. Branko Stojković je pri telefonu. Slušamo vas. Moram reći javnosti i građanima Hrvatske ono što oni ne znaju, moraju sad znati da kada je Petar Pripuz nije više imao koncesiju na smetlište, odnosno za zbrinjavanje smeća na Jakuševac, onda je taj čovjek dao udruzi Hrvatsko bilo, a tajnik udruge je bio Danijel Horvatinović iz Bjelovara, koji ima brojne kaznene prijave i protiv koga se vode brojni kazneni postupci. Znači, Pripuz je dao 60.000 kuna, to je bila prva rata, da udruga Hrvatsko bilo, u kojoj je bio i Alin Kaur, koji je vijećnik u Donjoj Dubravi, da briše pritisak na gradonačelnika grada Zagreba Tomislava Tomaševića. I možete vidjeti svih nastupa koje su popraćeni tada na društvenim mrežama koji pritisak je vršen na Tomaševića. Da bi Tomašević popustio, i tada je Pripuz poslije još donirao udruzi Hrvatsko bilo novac, a onda je došlo do svađe u toj udruzi, jer Alin Kaur, kao što sam rekao, vijećnik u Donjoj Dubravi, otišao se provoditi po stranim zemljama, po moru i tak dalje, i ispala je svađa između njih. I sada su slijedile brojne tužbe između njih za pronevjeru novca, za klevetanje, pa tu je radio reviziju njihove udruge Ministarstvo financija u Zagrebu. Tako da javnost sazna na koji način se posluje oko smeća i kakvih ima događanja oko smeća. A što se toga tiče Jakuševca, moram kazati da to smeće bi trebalo imati dežurnog požarnoga, znači kao vatrogasca. Trebalo bi imati portu, kućicu, i to smetlište bi trebalo biti ograđeno, koje bi trebalo imati hidrante u slučaju da se požar desi bilo šta. Znači, a oni to nemaju ništa. Sve nešto smrdi oko Jakuševca. Da, a hoću to kazati, da se pere novac. Pere se novac na razne načine. I uvijek se sanacije vrše tog smetlišta. A to je bilo i u Bjelovaru isto. Sjetimo se onih problema oko varaždinskog smeća, kada su iz Varaždina dovozili smeće u Bjelovaru, selo Severin. I za to je kriva i bjelovarska bivša gradonačelnica Avlešić. Ona je imala sa onim Ivanom iz Varaždina Čehokom, imala je takve kriminalne radnje. A sve to ostavlja dugotrajne posljedice za zrak koji mi udišemo. Hoću to kazati što se tiče Zagreba, da je Zagreb oguglo na smrad. I oni približna mjesta. Oguglo je da više oni ne osjećaju. Pa normalno da kaže nema. Ali činjenica je to da je to upitno stanje za zdravlje ljudi. Da. To nije dobro. Znači, kaže tamo da ona djeca od gripa imaju problema i tak dalje, stoje tamo redovi, veće zdravstveno stanje, ljudi se pogoršalo, pa nešto je onda uzrok. Znači, uzrok je zrak, voda, ono što je nužno bitno za ljude. Tako je. A ono što najbitnije, rekao sam na koji način su vršili pritisak ljudi, i to postoji, znači, tragovi gdje je Pripuz uplaćivao toj udruzi novac. Znači da postoji svi tragovi. I postoje sad tragovi gdje oni se međusobno svađaju. I to vidite šta se oko tog smetlišta sve dešava. Smrducka. Što se dešava oko Tomaševića. Da. Koji je činjenica da nije sposoban da vodi taj grad Zagreb. Lako se sad izgovarati na mrtvog čovjeka. Sad je Bandić kriv. Da. Sad je Bandić kriv. I to je jadno i sramotno da se izgovaraju na mrtvog čovjeka. Pa mili moj, ti si dobio na izborima tu funkciju, to mjesto. Evo čak koalicijski partner mu je odgovorio da se ne može više izvlačiti na Bandića.
Pa je, pa to istina je. Pa činjenica, ako mi ne krenemo na dobar put istine i put vjere i života, pa mi nemamo budućnosti na takav način. Pa nije to samo Zagreb, pa to je Bjelovar, Varaždin, pa i svi drugi gradovi u Hrvatskoj. Istina